Kız özün törkünde mıyman. Turmuşka çıksa başkanın yerine getir. Men alaylık katarı Havlan Köl elinin atına Gülmira, Gülnara Ökümen keçilim sırayım. Şu elinin atı, şu yaş ballarının kılığına ben keçilim sırayım. Sebep degende ben alaylıkmın. Cankı tartma degende uşulu Havlan deli Falanda eken, tükünde eken de bir de çıkmasın da batar. Ben andan, beni tartkandan uyalbayır. Nabarot, beni kançalık göktaksa şunca köp reklama olur. Buna ökümen, ben alaylık katarım keçirmişler. Sebepten o şeye gelip, akıllı yok bir balam, ne kılper koydun, neye geldin degeni, bu akıllı yok. Kim balası ben jamanlık kavlamayım, akıllı olsun, bırak albala calçı var. Onday dep, geyde bana yaş gezinde, süyle oluşattığına giyin, жақсылық көрмей қалады да. Мысалы, түйрегіңде біреуге жамандық қылсаң, түйрегіңде ғана жауап береді екенсің. Мен мына башыман өткеннен көрдім. Мен болғаны ошол қиналып тұрғанда ерте мен тұрып, Алла Тағала, ушул мага қиянаттық қылып аткандарды Алла Тағала сізге қойдым дечелем. Алла Тағала ушул қиянаттық қылғандарды Алла Тағалаға қойдым дечелем, Құдайға қойдым да. Ошон үчүн бул жигиттерден Құдайға қойдым. Құдай бардың көріп тұрады. Бұл еч адамдың бардық адам бірдей арасында бір-екі жаман жақсысы болады. Ошон үчүн аға көңіл бұрмаңыздар. Кечирим сұрайбыз, алайлықтар қатары кечирим сұрайбыз. Жоқ, силер күнөөлүү эмес. Мен ишене қарап Havlan Kölü'nün eli. Аябай мындай тартиптүү, акылдуу эле да. Азыр да кошондой. Мына апалар азыр ушунчалык жүрөгү сыздап атат. İçinen ay деп ушул балдарды капалып койду. Анча-мынча кичине жаш балдар кичине дейт сүйлөп койду окшойт. Ал эми көпчүлүк элдин пикири эмес. Ал эми жаш балдардын пикири деп түшүнгүлө. Эми балдардын буларды жашты. Мына карап көргүлө. 5 колуңар тең эмес. Бирөө кичине, бирөө узун, бирөө кыска, бирөө ичке. Адам деле ошондой тарашат. Ошо балдардын мас болуп алып мындай кылышы. Күнөө. Жанарга минус. Же калппы? Чын? Чын. Анан эми мындай кылабыз. Езин. Бардыр өзүнүн платформасын берет. Айтат, биз мынандай алып беребиз, мынандай чыгылабыз. Болгондо деп. Бұлардың қылған іштері doğru емес. Оларды жанарға минус. Айрыға барса айтатын. Мен ушул жердин айыл өкмөтү катары аткаруу бийлиги эртең менен сиздерди келет деп угуп, анан балдарда сал эмоция бар дегенмен өзүм негизги өзүңүз жакшы билесиз, Акшака аткаруу бийлиги көп нерсеге шайлоо иштерине жана мындай нерселерге киришпейбиз. Анан бул жерге келип кичине түшүндүрүштөрүн жүргүзүп туруп калдык элек. Сиздер келдиңиздер. Биринчиден сиздерден жана балдар кичине ачуулук калтырып алды окшойт. Кап этпейсиздер. Сиз балдардын атынан өзүм кечирим сурайм. Анан жана балдар жакшы нерселерин ачуу калтырып айта албады деле. Сиздер айтып өткөн жакшы нерселер бар. Ошол эле трансформация. Ушуну эгерде барып калсаңыздар, колго алып, райондун деңгээлине түшүрүп берсеңиздер болот. Бизде ошол проблема бар. Жана пасовая бар. Ал нерсени дагы ушул жөнгө салып берсеңиздер жакшы болот. Калган маселелер өзүңүз билгендей эми секин жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечиле турган маселелер экен. Анан азыр мына аксакалдар отурат, аялдар отурат. Эртеңки 4-күндөгү шайлоо бул ар бир адамдын жана эле сиздердин алдыңызда айтып өттүм эле, ар бир адамдын өзүнүн бийлиги экен. Бир келүүчү күнү 5 жылда бир келген бийлик экен. Ошол бийликтен пайдаланып, мына жергиликтүү тургундар отурат, ушул бийликтен пайдаланып, татыктуу иштеп бере турган, иштеген куд ушундай адамдарга добушуңуздарды берсеңиздер, келечекте өкүнбөйсүздөр. Анан акчасына, же болбосо курулай сөздөргө, же болбосо жана башка нерселерге кызыксаңыздар, анда дагы 5 жыл өкүнөбүз.
Мен ушул аткаруу бийлиги катары эч кандай партияга эмес, эч кандай кандидаттарга эмес, киришпейт ушул жерде акка сөзүмдү айтып коеюн, азыр акчадан сурандым. Ошондуктан 4-чү шайлоону жакшы ийгиликте, ызы чузу жок өткөрүп алайлы, урматтуу аксакалдар, урматтуу апалар. Келген конокто кайсы жер болбосун, сый урматта узатып коюш бул ошол элдин тартиптүүлүгү, маданияттуулугу. Сыйы. сый урмат менен. Башка кандай гана партия кайсы жерге барбасын, эгерде үйрүп капса, ошол жерден настроение менен кайтат, же болбосо башка бир немелер менен кайтат. Дагы бир сүрө сиздерден кечирим сурайм. Балдар кичине ачуулук калтырып койсо, капа болбоңуздар. Ар жерде адам ичинде кыргызда макал бар, алас дегендей ачуулук калтырбай, сый урматта тынч аман